Ripoti y'eshahoziibwe ruhokohere senta ya kashatu igakorwa mu kwezi kwa 11 ku 12 omwaka ogwire kandi abakazi 201 abakebirwe 201 bakashangwa n'akakoko akarikureta kansa y'omunwa gwa nyinenda. Omuli ababatigana 201 twirema abantu 201 kandi abatestinye bali positive. Omuli abali positive abantu 18 tubajanjabire hanuya. Abantu bashatu bonka n'otwoherezeyo mbara kwenda ngo bujanja buvundo kuchira ali utuwaza kuhereza hano konka abantu 201 abantu 201 ni rate mpango munonga bitu nobu okchebera kutwire nukorwa hirwa reri hatwiroho buremezi abo butajya byoma by'umurembi bashobora munonga bwo bodisho tubentukozesa amisho gitu approach turebayo tureba munogwanye nenda baza kuteka omubazi tureba ahinaho okumaniso okwenda nkaza kwa mukasa y'umwanyende okiti cyo mucyo batulete cyo kweta corpuscle iki cyo ma nsakubanyi kiranze y'icyo kurungi tereze kishani kirungi kandi abitube maybe missing atuza ko tukora ki bwayima yo kureba imbere ryo mu bakazi rware ritirohwe hururu yo kucebera kwa bona 2015 kwa 2025 bwayima yo kutunga cyo mechi ekirwe ya Rotary Club. And I'm very sure with this machine, we shall be able to screen our women, we shall be able to detect this cancer early, we shall treat that with the ones who are able to treat. We shall refer those who need to referral. We have seen the figures. Figures don't lie. They give us the facts. So out of the 121 women who have been screened, 21 have been found positive. Now this is a really big number. Omukurwanisa buruyire bwa kansa abarutare tubakwatira ho ruhokohere senta ya kashatu yonka bituneria kanoni here senta ya kashatu na kazo here senta ya kashatu mu district yaka kwenda ngu abato abanyibanda n'abanyakazo tunobuhereza bo byamagara konka ejinenta ndukwa kuturaheze twajikozereje project age tubasa no kujangusa twitwana mu marwa rochi agandi omugandi abibimagara mu district yambara bino kwatwaho bwayimendo arayakansa kweyongera okurugirira abashaho kanse y'omunwa gwa nyinenda na kansa y'omumero zayongire kandi abantu 14 nibo bakwatwa oburwire bwa kansa buri mwaka mu district yambara kale bino byonna tubikola okulaba abantu obulwadde buno ekisooka tubumanya ekyokubiri bw'obumanya kikwanguyira okubujjanjaba n'ekyokusatu tuteekewo enkola ezibira obulwadde buno. Tulina obuzibu ti abalwadde baffe abasinga batuuka wano mu stage ya kusatu na ya kuna. Stage zino tuzimanyi nti tebakola bulungi ku buli treatment gy'obassaako era ekyo kyongera obuzibu nti abawona baba batono ate nga family zikozesa sente nyingi kuba waliwo test ezimu zetutandisabye muntu nga ali mu stage esooka oba ey'okubiri zetulina okusaba ali mu stage ey'okuna. Okweyongera kw'endwara egi nikweyongera ahabwa abantu obuteekebeza bukyarikare. N'abasajja balwala kansa w'amabeere by the way ekyo mbadde sikibagambye omusajja tubeereyo ne weeyibaala ntanze siina bbeere oyina rudimentary bbeere akakanywa ntokola ku kifuba kyo lyali lina kuba bbeere ng'eri omukazi ate kansa bw'akakwata ako omusajja akukolera ddala bubi. Gasha kwa Timothy Mushabe na Chiu Ramadan.